Ndogo ya kuruta maithori irokire kumba tauni-ini ya Kerugoya, Maabithaa borithi makigeria gutuithania ngucanio gatagati ka arugamiriri na matereba a Sacco igiri cia ukui wa muingi iria ikuagira tauni-ini ino. Ndani ya ngari ya 4T akapiga ndani ya ngari, si nje, ndani. Niko na mpaka hizo picha. Sasa huyu ni mtoto wa miezi 2. Kuringana na arugamiriri wa ngari cia kukena traveler shuttle ni ati arugamiriri a kukena Sacco ni maregete o maingire gukuira haria maheirwo ni thirikari ya kaunti ya Kirinyaga. Na andu acio marokire maratwira ni mabewa irima tuthenge irima ria tukuagira na maroka mararete ofisi yaba utuku marameaka thaa 8 cia utuku. No arugamiriri a Sacco ya kukena marorota Maabithaa borithi na thirikari ya kaunti yo makiuga nio matumite haro gatagati ga Sacco ici igiri kwihiriria. Senior brothers in the own kukena Sacco nemokire makibinga marima maitu, as you can see gutebano ngari tongetonyeria tondu igigucigwo muthenya aba. Kunina ngucanio ici thirikari ya Kirinyaga irorio gutheria haria o ngari ibatie gukuira. Ura tutangete gutheria ngari parking tondu kwina parking nyingi. Tondu ni apa ndu tuturite ambiria mitu ni mamenyerete guthira bandu bau. Turenda andu acio mathenge na matiga parking yitu na kanjo yuke yeroketi o andu base yao ira megukuira officially tutikwenda rira kurutwo tuku ithui. We are being provoked no ithu turandu meri thayo na turoria atiriri kamba okwathirika nde kuingira gucoka guthia ate we no bingire ndugatonye ngari ukue na omwana ongo no marathi na mbere. Kukena traveler shuttle ni hindi irobirwo thiku nini thutha wa mwene kwahukana na kukena Sacco. Girifotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.